Maroiba pau Manipur lenga ki Home Commissioner na makalamatagi lambi sembage ayaba piba leite hai krabasu donor ministry gi maikai dagi cookie singi lifeline oiba lambi semna naba Manipur gi chief secretary da khangalakpagi cherol ama social media da viral oirakre. Pm-Istv gi makada private hospital singda layeng khibagi lupa crore Manipurom laingak na pitokre haire. Modi lengakta ki democracy kannaba Congress na left na hona khigani haina MPCC ki president ke Megha Chandran haikre. World Indigenous Day 2025 ki thoram yellow purukaya na saruk yatuna pangthokre. Amadi tongan balo ma semba natraga han lairaba ST list da chalaga maitai singh audrabadi khongul mutkargani haina MU ki Department of Law ki head Dr. Yunam Premanandana haikre. Kurumjari ISTV ki pau miyeng tabiri bisingbu taram nokjari hauji pau sandong pijari Naga singna namna taba mafamda German Road Tiger Road haina ming thonduna lambi semjilakpa amadi suda lairiba cookie militant singi designated camp sajilakpa gi mayokta Foothills Naga Coordinating Committee na Naga taba mafam singda matam kaktaba ban changsilakpadagi ngarang Manipur lenga ki Home Commissioner ga wari sanaduna state lengak na asigumba makal amatagi lambi sembagi ayaba piba leite haiba wafam phongdokrabasu donor ministry gi maikai dagi cookie singi lifeline oiba lambi semnanaba Manipur gi lenga ki chief secretary da aiba cherol tharktuna thabak ta onthok nanaba khangalakpagi cherol ama social media da viral oirakre. Ministry of Donor gi maikai dagi Manipur gi chingi sarukta lambi semhannabagi matangda Manipur lengakta tharkiba cherol adu August ki tang taruktani haire. Donor ministry gi joint director Pausyan Muang Tunglutna Manipur lenga ki chief secretary da aiba cherol ama tharaktuna cookie inpi Manipur gi apambagi matung ina chingi area da phaunaba yaba lambi ama semhannabagi matangda khangalakibani haire. Cookie inpi Manipur gi maikai dagi su chaliba August ki tang amada India gi president da memorandum ama pisinduna Manipur gi chingi area singda akhannaba phaunaba yaba lambi sembinaba su takshin khibagi matung ina hairiba cherol asi tharakhibra haibasni haire. Pm-Istv gi makada private hospital singda layeng khibagi lupa crore Manipurom laingak na pithoktre haire. Scheme asigi makada private hospital singna lagliba tang taraga manga dagi anaba sing layeng loidaure. Masina dialysis tauriba anaba singda chauna khudong chadaba mayok nagadaure. Lengak na hairiba matamasi phawbagi manungda senpham sing pithoklabadi hanagumna Pm-Istv gi makada anaba sing layeng chathagani. Private hospital singna laurakliba khongthang asi hospital sing asi chalaibada awaba kaya mayok narakpadagi tangai phadana laurakpa khongthang ni haina Association of Healthcare Provider of India Manipur chapter ki president su oiriba Sija Hospital ki managing director Dr. KH Palina ISTV News ko wari sanabada phongdorakli. Maruina huziki patient singsina Pm-Istv gi makhada kanabasi fangdabagi phibamda lakpa taragadi patient singsida huzuzik even dialysis thariba patient na ate anaba singda kari chawn khudong chadaba mayok ni kana lawbe abra kamai yenge huzik leriba phibamsi dialysis tawriba kanguje jiki hapta ama tawdabada dum khoi thawai singnarabani haitare adum anaba kharati dum phibam charoidoini aidi Sibana Bayarokaneva. Madu could have palm but in a day, Aquina Yariga continue toning dialysis is a Haptam, the near Tokyari, Homlak Tokyari, Aduna, my Hida Lankasu copy. Aduna, Harry Babisasi, I am Bana, she may stay. I used man pipe Tani, Anang Mangatani, Hedi, Haptam, the Homlak Tokai, the polishing Tokte Sankani, the Imbu. Right to point in the my Panaba, Amasu Maramata copy, Hatagi, Hatani. I don't know how you post I am, but now a photo wonga moy. Do a photo wonga moy, Haitana, quite situations that the private sector limiti, I own her Haitar and say any Amaka new Pangutan in other private sector as a whole, a quay the people of Maktaba, service, reasoning money.
ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯁꯤꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯈꯪꯍꯟꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯊꯥꯗ ꯎꯅꯖꯕꯗ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒ ꯎꯅꯖꯕꯗ ꯊꯥꯃꯨꯛꯇꯤ ꯉꯥꯏꯁꯦꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯊꯥ 4 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯃꯈꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯐꯪꯉꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯟꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯟꯖꯨꯃꯦꯕꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯗ꯭ꯌꯨ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯄꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯂꯩꯔꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖꯁꯤ ꯂꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯏꯁꯨꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯇꯪꯒ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯁꯣ ꯗꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯕꯤꯂꯣ ꯄꯣꯚꯔꯇꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯉꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯤꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯍꯤ 1-2ꯁꯤꯗ ꯐꯥꯖꯤꯟꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯤꯜꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯏꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯖꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯚꯦꯟꯗꯔꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯁꯣꯠꯄ ꯌꯥꯕꯁꯨ ꯁꯣꯠꯂꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯄꯤꯊꯣꯛꯆꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯟꯖꯤꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯏꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯉꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯊꯨꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯤꯅ ꯂꯧꯅꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯁꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯚꯦꯔꯤ ꯃꯆ Manipur Pradesh Congress Committee MPCC na sinduna 34 suba Quit India Movement ki thoram pangthokre. Modi lengaktagi democracy kannaba Congress na leptana honakigani haina MPCC ki President K Mega Chandra na phongdokre. Quit India Movement hogdoktuna India bo British rule dagi ningkha tamna bo honabada chobu thodang lokhiba freedom fighters singi maphamda ikai khumnabotki. BT Rota Laiba Congress Bhavan da Pangthoki Banga Sigi Thoram Aduda CLP leader O Ibobi CWC member Gai Khangam MLA ex MLA Atai office ki Phampuba Singh Amadi Congress ke frontal organization Kayagi Luchingba Singh Susarug Yaki Ngasi Thoram Gamari Lainana President K Mega Chandra Luchingduna India ki Apunba Saktam Ning Tambaki Wahan Thokpo Hena Mapangal Kankhat Hanaba Punawasak Lominake MPCC ki President K Mega Chandra Makataraduna Mahatma Gandhi na luchingduna Quit India Movement lising machamapal nipuga nithoige ngasi gi numit asidagi haudoktuna British ki mayokta siba changba khangdana khongjang changsinba haukibane masigi mahaina India na lising machamapal nipuga mangada ningkha tamba phangkibane ngasi democracy amadi republic country ama oina miyamna hingbagi hak mapung phana phangliba sing ase matam aduki Congress ki luchingba sing aduna British ki loi lamlengak loisinduna ya lambalambi adunane India da Modi ki lengang na democracy bu khongaw na duna India ki miyam da piriba singnaba sing asi thengnana ba Congress na leptana khotnagani haiki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯃꯍꯥꯇꯃꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯗꯨꯅ ꯗꯨ ꯑꯣꯔ ꯗꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯍꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯜꯂꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯗꯨ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯁꯝꯔꯥꯏꯖ ꯑꯗꯨ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯜ ꯔꯨꯜ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯗꯨ ꯑꯣꯔ ꯗꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯃꯁꯤꯃꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ
अमरोमदा ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की हुम्फुगा तरुक सुबा फाउंडेशन देगी थोरमसु एमपीसीसी के प्रेसिडेंट के मेघा चंद्रना यूथ कांग्रेस के फिराल चिंखतुना हौदोखे लेबाग असिगी आइफनबगिदमक तुंगी हौरकलिबा नहासिंगना पुन्ना थबक तौमिननबा वासकसु लौमिनखे एमपीसीसी की प्रेसिडेंट के मेघा चंद्रना इंडिया की डेमोक्रेसीदा सिंगनरकलिबा सिंग असि ngasiगी हौरकलिबा नहासिंगना थेंगनदुना सेमदोकनबा खोनसी अमदे तंगदु लेताबा इंडिया अमा ओइनबा थौदांग लौमिनसी हाइके Youth Singdaina Hajari, you be the change maker. Nahasingna Ahongo Pornova, Honava Hibasi Tangai Fadabali. Anishubada, Nahasingna, peacemaker, Oinabagi, peace ambassador, Oibiduna, Maramdi Nahasing Hibasidi, Yamna Digumba, Larik Lashu Hairaba, Tauna Lairaba, energetic Oiba, dynamic Oiba, Nahang Haktani, neutral Oiban Haktani, Maramasina Nahasingna, Aikoi, peacemaker, peace ambassador, Oigidabadi. अखोई लमदम असिगी भारत असिगी मणिपुर असिगी शांति चाखुत थौरांग पुनमक पोरकनबो होनबदा नहासिंग अचौब थौदांग लौबियु हाइदुनै नापिल तौजरी World Indigenous Day लिसिंग अनि कुनगा मंगागी थौराम North East Indigenous Peoples Forum NEIPF की मखादा Indigenous Peoples Forum Manipur na sinduna Indigenous Peoples Right to Self-Determination a pathway for good security and sovereignty haiba thimda International Day of World Indigenous Peoples Day gi thoram City Convention Center da pangthokre thoram atuda Head of the Royal House of Tripura Founder Tipramotha Party Pradayot Manikya Debavarma Lamlai SC MLA KH Ibomcha MLA 24 Ramchandraghat SC Khowai Tripura Ranjit Debavarma MLA 121 Chabua SC Panakon Barua NEIDP की चेयरमैन अनूप चेतिया IPFM की प्रेसिडेंट इंचार्ज रोहन फिलम हानगी लालहुलुब अमगी चेयरमैन ओइरंबा आरके मेघन अमदे अतय अतोप स्टेट सिंगदगी लाकपा डेलीगेट कया नसरुक याखे स्टेट कयादगी लाखिबा तोंगान तोंगान पर डेलीगेट सिंगना नॉर्थ ईस्ट की स्टेट सिंगदा मतम कयागी ममांगदगी इलीगल इमिग्रेंट मयाम बांग्लादेश न चिंगबा लेबाक सिंगदगी चंगसिलकले हाइबसे नॉर्थ ईस्ट के इंडिजिनियस पीपल सिंगना खंगे डेवलपमेंट कमरी लेना पाइखलकपा थबक खुदिमक थागतले अदुबो डेवलपमेंट की मिंगदा अखोइगे ममल यामलबा उमंग वामंग ग्यान थत्तुना पाइखलकपा थबक थोरम सिंगदे इंडिजिनियस पीपल सिंगना याबा ngamloi मणिपुर वर्ल्ड इंडिजिनियस डे की थोरम यावबा लाक्रिबसे नुंगसिनबा अमदे इंग तप्पा पुरकनबगी वाखलोंदा लाकपने नॉर्थ ईस्ट लैरिबा मियामना अखोइगी रिसोर्सिंग करम नंगाकनी हाइबसिगी मतंगदा हौजिक्तगी हौना थबक पाइखत हौदबा तारबदे तुंगदा अखोइ सोइदना अवाप मायोकनगने नॉर्थ ईस्ट लैमिनरिबा खुदिमक खेनबा वाखलोन थादोकनरगा पुन्ना खुशमनना थबक तौमिनबा मथौ ताइ हाइके हेड ऑफ द रॉयल हाउस ऑफ त्रिपुरा अमदे फाउंडर तिप्रामोथा पार्टी प्रदयोत मनिक्य देबवर्माना असिगुम्बा थोरम असिदा महाक पुसरुक याननबा खंगलकपगिदमक थागतले मणिपुर असिदा लाक्रिबासी अतै अतोप स्टेट अमदा लाकपनी हाइन लौगे इसागी इरमदमदा लाकपनी हाइन खले अखोइ मसेल खाइदोकनबदी यामना लाइबा याइ अखोइगी लोन लाइनिंग अमदी पॉलिटिकल द खेनबा लैरबसु अखोइ अमतनी हाइबसी मतम पुंबदा कावरोइदबने अखोइगी थमोइ नुंगदा नुंगसिनबगी अचेतपा मरी अदु हौजिकसु लैरे नारोंद चंगसिलक्तुना अखोइगी स्टेटसिंग असिदा मरा तासिलक्लिबा इलीगल इमिग्रेंटसिंग असिगी मायोक्ता नॉर्थ ईस्ट लैरिबा इंडिजिनियस मिपुंग खुदिमंगना अखोइगी हक्कीदमक पुन्ना थेंगनबा मथौ ताइ अखोइना अखोइगी तुंगी मिरोलगिदमक अफबा खुनाइ मियान याउदबा असेंगबा येलहौ फुरुक खक्तगी ओइबा लमदम अमा थमलमगदबने अखोइ मसेल तोखाइ तोखाइना लैगदौरिबा करिगिनो हाइना हंखिबगा लोइनाना अखोइ हौजिक मिकअप थोकपा मतम ओइरे अखोइगी अपुनबगी वाखलोन सागतमिनादुना नॉर्थ ईस्ट चौखटपा खुनाइ अमा पुरकमिनसी हाइके You will never see an Ambani fighting. You will never see a Tata fighting. You will never see a Adani fighting. You will never see Marwadis fighting. You will never see Parsis fighting. Who do you see fighting? People who are poor. People who can be divided for some money. People who have to feed their children's stomach. So you can give 500 rupees and say, chant BJP Zindabad. They will say 1000 rupees, say Tipra Motha, my party Zindabad. They will say Tipra Motha Zindabad. Somebody will come and say 1500 rupees, say Congress party Zindabad. They will say because they have to feed the stomach. It is always easy to divide the poor. And when we are divided and when we are poor, all our resources
whether it is limestone, coal, gas, tea, they'll all be exploited and we will just be laborers while the real owners are somebody else. So now, what is the vision? What is the solution? Is the solution only politics? No. Learn how to unite. Tongan Baloma Semba Natraga, Hana Lereba ST list Chalaga, Maitay Ngao Drabadi Kongul Mutkargani Haina MUG, Department of Logi head Dr. Yunam Premanandana Fondokre, Wapamasi MUG Department of Law Amadi Center for Human Rights and Duties Education Sinduna, UN Pipa Tim Makada, Constitutional Protection of Indigenous People of Manipur Haiba Local Team the Pangtokiba International Day of the World's Indigenous People Gi Thorunga Mari Lenana Pongdokibane MU Gi Department of Law Gi Conference Hall the Pangtokiba Torum Aduda Manipur University Gi BC Professor Naurem Lokendra Jalerung United Committee Manipur Gi President Maibon Paumai Manipur State Human Rights Commission Gi former member NG Nongyai Department of Law Gi head Dr. Yumnam Premanandana Chingbana Saryake Dr. Yumnam Premanandana Makata Kibada Manipur Mitay Amadi Naga Lamdam Asigi Yellow Mini Hydabasu Indian Constitution Yaraba Yellow Mishing Ngak Sianabatam Liba Schedule Tribe Lista Maitay Chandabana Makal Amatagi Ngak Low Pangdre Missing Laktaraga Mangarum Lairaga Masing Yamle Haina Lobadi Langani Lairiba Maitay Masing Asi Atopa State Ki District Amada Laiba Mi Masing na Hele Ngaglo Pangdabana Senmilon Tabak Changba Amade Atay Hiram Singda Swataduna Laire Maitay Ngakpinaba Indian Constitution da Saruk Ama Hapchinba Natraga SD Lista Chalhodragade Masing Yamba Singna Nomadi Yosin Kigani Haiki particularly Maitei Naga, since indigenous people higher gasu, akwediam nuaitaba bana. We are not never protected by Indian Constitution. Other Constitution is protection of the Kali. Particularly Maitei groups, we have only around 15 lakhs population. Other we are tracy land the threat layer, population the threat layer, job security the threat layer, even right to life the threat layer. Other constitutional protection Peter Targadi, particularly Maitei Gumba, Nagagumba, wipe out from the world map. Still we are observing international indigenous data. Observe Taunova indigenous people. We need protection. That also not under the international law, under the Indian law. That is a constitution in India Makada, special protection. Whether they may include one article for the protection of indigenous people of Manipur, or whether Meitei should be recognized as a scheduled tribe. Sigi porsinatana atopa akhoi way out laite aduna masida akhoi protection tahudraba hayeng sigraga karai Meitei leibe du akhoi museum chalaga thido mangai archive chala thido do mangai re aina khamada akhoi pono makeup thuku matam yaure Thorongamari Lenana BC Professor Naurem Lokendrana Malem the Ladiba Indigenous People Kudima Kachin Oibesarukta Mayamdaki Laptokna Legally India ki Oinasu North East State Ching the Yellow Mikaya Kundari Yellow Mishing Akandana Ngakpi Shen Biba Tangai Fadabalay Kanbadagi Thorum Asipang Tokpane Manipuri Oinasu Yellow Mi Oiraba Maitay Sing Lo Nangaklo Oiriba SD Lista Jalhanaba Kolau Lauribase Yamna Paba Madi Achumba Kolau ni Haiki India ki census reports 1931-1941 sida census collector sing moi gi wakhallon de matam du da Manipur le mete sing ase scheduled tribe amoina moina de dum lawba but akoi constitution si adopt torba matung de scheduled tribe mayam enlist to du da yaw do ba adu ki problem ni adu project si mase gi movement si praja mayam sing na yam na kundum changjan ba oi adu koi na so mase yam na ngai bi poi ko so tangai phadana to du ya da ba du mo ne na du mai to ga koi low Salai Kanbalupna Sinduna International Day of World's Indigenous Day ki Thoram ngasi Thobal Achobata Leba Multipurpose Community Hall the Pangthokre Thoramatu the Horticulture and Soil Conservation ki Director K Devdatta Sharma Kumbi College ki Principal Oiriba SKL ki Chairman L Gopal Waikomani Girls College ki Assistant Professor N Tomba Amade Nailit ki Executive Director Dr. Y Jayantana Chingbana Saryake Thoramatu da SKL ki Thome Ranjita Enterprises Kihom P Innovator ki proprietor Salaicha L Ranjita Laimana Iram Damasi da Hauba Kihom Manada ki Shembal Langna Saba Kihom P Miam da Ponke Naili ki Executive Director Dr. Y Jayantana Resource Person Oina Indigenous People NAI Defending Rights Saving Futures Haiba Timda Wanganke
डायरेक्टर के देवदत्त शर्मा येलौमी सिंगना मसा मस्तागी आइडेंटिटी अमदे चटना लोंचत कया अदु ngaktuna thamba amade ningsingba tangai fade phongdokhi International Indigenous People Day ki thoram Federation of Indigenous People Democratic Movement Pidamna Sinduna Sanakonung Uttara Sanglenda pangthokre thoram atuda angom ningthau Sanakonung angom poiraiton Lingjalgi General Secretary Ngangom Binod Kumar Maitei Federation of Haumigi President Sapam Chajadumani Pidamgi President Wahengbam Santa Amadi Social Activist Hauvism Gita Janna Sarugyaki Thoramaduda President Santana Lising Machamapal Humbutra Tarukta Manipuri Chief Minister Oiramba Yang Maso Sajana Sanamahi lining asi state asigi lining oina sakhang biramba leirabasu Matung Tarakpa Chief Minister Amatana Kangshin Usinadana Leire Haiki Lamdam asigi chahi nipugi makhada leibe angang mangadagi tadana pokpa mama singda achamba kudol piduna ikai khumnaba utlagani hainasu makataki Yellow Puruki Pandam de Yellow Me Shingi Marakta Hana Tajanadaba Lerambadu Amuk Halakna Bahotnaba Amade Aikoi Masel Amana Amagi Mapal Tangtuna Punda Himina Hybrisini Haina Yellow Me Puruki Secretary RK Bijalaxmi Ngasi Purup Asina Sinduna Pangtopa World Indigenous Day 2025 Kitarumda Haikre International Day Gamari Lainana local theme oina Unity through Cultural Confluence and Share Progress haiba theme da pangthokhiba thorum aduda Yellow Puruki President Achung Phaumai Tangkhul Folk Singer Guru Ruven Masangwa Social Activist Bina Lakshmi Nepram Folk Singer Mangka Mayang Lambam amadi tongan ba Yellow Purup Singi Lujingba Kayana Sarugyaki tongan ba sangnai raba miyoi singda thorum aduka mari leinana certificate piduna ikai khumnaba suutke Secretary RK Bijalaxmi na Yellow Purup asina Manipuri diaspora ga khushamna duna Mahiroi Singh foreign gi scholarship sing phanghanba yauna handaktasu miyoi khara Dubai da job placement pibangam khre haiki Huji Pabada Equina Togzarapada Quigi program Yamama, workshop Togzare, seminar Togzare, seminar program Yamsina, Equigi. So there is the understanding Myanmar put up Matung da Equigi district Akui Senapati, the Hunter Anirak Chacharure, Sandil the Anirak Chacharure, Nalkulen the Chacharure, Aquina, Nasagi, Aquigi Marakta, Aquigi ancestors, the Aquigi Horoponze, Amatani, Aquigi forefathers, Amatani, Habasi, Aquigi Nasagi, Amanamagi, Masakanadam, the Bomiam Sequina. Okay, dinner about Matunda, Aquigi Marata misunderstanding labor man to learn about the minister of Pahitarica, Bliss up October, bonding me Mama, trust the visit later, Mamse. Manipur People's Party na Sumalemgi Yelhomi Singi Ningsing Thoram Party as the office the Bank Tokre. Thoramasida Party ki President S. Brojan, Working President Administration M. Sarad, Working President Chief Spokesperson Dr. S. Ibomcha Susarugyaki. Dr. S. Ibomchana Manipurda Regional Political Party MPP ki Lengak Thamlaba Matamda Yelhomi Singbu Ngak Senba Ngamgani Haiki. Party ki President S. Brojana Yelhomi Singi Saktam Kangi Hairabadi Lamdam Asigi Ichel Singna Mitopta Yum Panbagi Tabak Topi Haiki. Manipur Human Rights Commission ki former member NG Nongyaina State Asigi Yelhomi ki Hak Kudong Tiningai Oire Haina MU the Pangtokiba Malem ki Yelhomi ki Numithorum the Haikre. Apunba Mishing La Kuntra Nitoirungi Manungda Mitop na Lak Taragama Toirom Panari ILP Foreigner Act Agreement on Foreigner Issue 1980 and 1994 Tabak Ningtina Paikatre Socio, Eco, Cultural and Political Gichaiting Pibada Natana Manipuri Singi Maraibak Lepchanaba Manipur State Constitution Act Lising Machamapal Nipuga Taretke Political Autonomy Internal Sovereignty Hanjinba India government na defense and external affairs paihanduna external sovereignty ohenbagi thabak paikhachi haiki Indian Constitution ke Article 172 na Act asi hauzik phauba repeal tawdre solution yauba Manipur and Northeast project ama MU na paikhachi duty yaudana hak phangba ngamloi haiki Kuki Civil Society Organization Singi Working Committee nangarang ayuk pung taret tagi matam kaktana National Highway da chatharkiba economic blockade khudak tagi handok le haire July 10 ga manga dagi Kangpokpi amasung Churachandpur taba lambi thingbagi khongjang changsin khibagi mayokta economic blockade asi chathakibane blockade asi hangdokkiba dagi National Highway 2 da panduna leramba gari sing chathok chasin haukre haire
lan tawbana awa ana mishi mina thokpa amade amang ata thokpa khakta natana kanaba amata purakpa laite nungsi chanana hingminnabana chaukhatpa ing tappa purakpada natana punna hingminnaba ngammi haina Ambassador of Japan to India His Excellency ONO Kaichina haikre wapamasi Impal Peace Museum na Manipur Tourism Forum Shashakawa Peace Foundation amade Nippon Foundation Japan ga punna sinduna Nambol Maibamlot pachingda laiba Red Hill ge Impal Peace Museum ki auditorium da Taruklak Suba Impal Peace Museum Ningsing Thorongga Mari Lainana haikibane. Thoromaduda Malemgi Ani Shubalanjau da Laikidraba Japan gi Lanmi Singi Mapamda Laisu Katuna Amade Hiroshima Nagasaki da Laikidraba Singbo Ikai Kumnaba Utuna Minute Amatumina Leptuna Awapa Ponke. Tungda Nauna Saba Harmony House su Hangdo Kibagaloinana Japan Amadi Manipur gi Maramda Iba Souvenir Masu Ponke. Thoramaduda Manipur ki Chief Secretary Dr. Punit Kumar Goyal IS Vice Chancellor Danamanjuri University Professor W. Chan Babu Amade Masak Nairaba Miyoi Kayana Sarugyake Ambassador of Japan to India ONO Kaichina Makatana Lising Machamapal Nifugamari de Tokiba Malemgi Ani Shubalanjauna Mamal Yamlaba Miyoi Baki Punsi Kaya Manganta Anbadanatana Ngashi Pauba Hiroshima amadi Nagasaki da Kunda Laita Bayadana Lady Basi Lan Aduki Kudolni Nungsi Chanana Laiminarba Matamda Chokat Papurak Pangamgani Haiki. Before coming to this museum, I stopped by the India Peace Memorial, locally known as the Japanese Memorial, to offer my solemn prayers for the souls of those who lost their lives in the tragedy, including the foreign Japanese soldiers and the residents who suffered here some 80 years ago. People of Japan, I take this opportunity to Secretary Punit Kumar Goyal na makatana Museum Haibasi ing tappa purakna ba amadi wakalon hongdok na bagi machak amani Thoram asina ngasidagi chahi marifu rong ki mamangda thokiba Hiroshima amadi Nagasaki ki thodok nohongna naningsing hale Manipur asi culture amadi history na yom laga laiba state amani haiki is now transformed into a beacon of peace and reflection through this Impal Peace Museum. The museum is a living story of transformation, where a land once torn by war now speaks the language of peace. Mioiba oina poklabadi mioiba khunagi yaifanaba khanba thabak oina tauba ngamlabadi pokpagi mahai yale logani haina MLA Karam Shyamna mahaki laikhidraba apokpa Karam Biramani gi mingda class 10 amasung 12 ke bosem amadi korsem na loba exam da langthabal esidagi position lawrakpa singbo pungning thogatpa oina sel gi mana pibagi ngasi judging Mairen Khong community hall da pangtokpa thorum da haikre MLA Karam Shyam gi apokpi Karam Ongbi Mema BJP Langthabal Mandal gi President Bhumeshwar Yauna Saruk Yakiba Thoromaduda class 12 ke exam da science stream da first position takiba Langthabal Kunja Awang Lekaidagi Ria Khwairakpam da sel oina lupa lakh ama art stream da 5th position takiba Langthabal Mantri Khong Makhalekaidagi Abuzam Saityam amasung science stream da kunsuba position takiba Lilong Jajing Mairel Khongdagi Irom Asha Devi da lupa lising yankai piduna pungning thawatke MLA Karam Shyamna makatana ngasi mithoi mihan batariba mahiroi sing tungi poloi afaba oina bakana honasi haiki ado akoi mioi bugi punsida khwaidagi darkar oise isa sing aina matik saba aina lai lai su haiba aina aigi status sama phangaba matungda aina mioi ba samaj gi ai phanaba khanba adu khaki blessing adi biningi Maduda Kathopa Tamoi Sengba, the Miami Panava Kanba, Adu Itadi, Popogi Maisi, Yalena Lauduri. Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation Limited na Sinduna Impalis District in Nilakuti Deleba Urban Hatta Numitara Marini Chatharpa State Handloom Expo Hat Karga Mela Ngasi Wangkai Deleba Pantoibi Architectural Kre Thorum Aduda Ministry of Textile gi Porom Pataleba Weaver Service Center gi Technical Superintendent Rohit Gautam National Award Day Kangujam Medha Amadi Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation Limited ke General Manager DH Basanta Nachingbana Sarugyake
मणिपुर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जनरल मैनेजर टी.एस. बसंतना वीवर सिंगना एक्सपो यावगे हायरबदी वीवर आईडी कार्ड पाइब तंगाई फदे वीवर आईडी कार्ड की कानब खंगसी वीवर सिंगना हैंडलूम मार्क की टैग सिजनदुना हैंडलूम के असेंग पोथोक मसक ताक्सी हाइकी नेशनल हैंडलूम देगा मरी लेना मणिपुर की हैंडलूम हैना चौखटनबकी लिगलम सेमिननबा CDE सिंगी खन्ना नैनबकी थोरम अमा डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम एंड टेक्सटाइल न सिंधुन पांगथोखरे वांखैदा लेबा पांथोइबी आर्केट पांगथोखिबा थोरम अदुदा डायरेक्टरेट ऑफ हैंडलूम एंड टेक्सटाइल की डिप्यूटी डायरेक्टर हैंडलूम टी.एस. बसंतना नेशनल हैंडलूम डे की मनुंग चना डिजाइन इंटरवेंशन पांगथोक्तुना वीवर सिंगा वारी तामिनखरे डिस्ट्रिक्ट तरा का तरुकता लेरिबा CDE कुंथ्रागा मंगागी क्लस्टर सिंगदा इम्प्लीमेंट तौखिबा स्कीम सिंगी सक्सेस स्टोरीज तामिनरबा मतुंगदा लिगलम सेमिनरगा हैंडलूम हैना चौखटनना होनामिनगनी हाइकी नुमिनेनी चुपना पांगथोकदबा मणिपुर साहित्य परिषद की मरबुद्रा माथोई सुबा मपोकुमोन अमदे मरबुद्रा रक सुबा चही की मिफम ngasiदगे जैन मणिपुर डांस एकेडमी की हॉलदा हौदोखरे रिटायर्ड IAS आर.के. निमाई मणिपुर साहित्य परिषद के लोंगजम जयचंद्रा संगनायरब थिएटर आर्टिस्ट हिजम श्यामधने मेघालय मणिपुरी साहित्य परिषद की प्रेसिडेंट निंगथौजम मुनीसना चिंगबना सरुक याखिबा थौरमदुदा मणिपुर की मपान की मियोय कयासु सरुक याखि थौरंगा मरी लेना साहित्य अमदी तोंगान तोंगान कल्चर दा जाति की थाक मना फंगलबा सिंबु तरामना ओपगा लोइनाना साइटेशन पीतुना इकाई खुमनबसु उठके रिटायर्ड IAS आर.के. निमाइना हौजिकी मतमदा अईबसिंगना मणिपुर की लिटरेचर दा इनोट अमा पिरकले अदुबो मणिपुर दा लिसिंगनी कुनगहुमदोय की मे अहुमदगी हौरखिबा इरांग असिदा मणिपुर दा लेबा CSO सिंग पुनसिंदुना दिल्ली दा चतुना थोगलिबा इरांग असिगी मतंगदा वारी सानबा चटली महाकी मिडेंगददी मणिपुर दा ख्वाइदगी मचा पोकपस्ती लिटरेचर की सोसाइटी सिंग ओइरमले मणिपुर दा लिटरेचर की सोसाइटी असि मसिंग हुंफुमुक लेरंगदबा माले अखोई पुनः पुनसिलगा थबक तौबा मतमदा मणिपुरी साहित्य से हेन चौखटकनी फोंदोखि मी अहुम 2023 इरांग तौरे खनरे याम हाइबा CSO मैम पुजलो ना मसी हे होबते हारबसिना कोय वाना होनरगा दिल्ली दे वारी साना कानसिदा CSO अहुम फुलगा चली which is a major breakthrough haijabata and I sum yingjabada equality macha popsidi literature ki society su oirame sahitya parishad sahitya sabhada leiriba devhar magi influence akoi manipur sahitya parishad leiteba kaino da akoi di phumu surabane ba literature society me andorese larik lai so haiba mayam na aso yamna macha pohalla kan sida CSO mayam kedu macha poido akoi gi nature level highly independent waiba aina yaning dragade ito yamate linkat pa sigi exceedingly independent waiba nature gi reflection na aduna kunjan pa kanda bai hena chahokane धनमंजुरी कम्युनिटी कॉलेज DDU कौशल केंद्र बैचलर ऑफ वोकेशन के फर्स्ट सेमिस्टर तमगदब महरोई सिंह इंडक्शन प्रोग्राम पांथोखरे कॉलेज हौजिक ट्रेड तरुक्ता महरोई तंबगी खुदोंचाब पीरी कॉलेज महई तमनबगी सीट मसिंग असि यामदबना चही खुदिंगी एडमिशन तौनब होनबदा अवाबा अमा ओइरी हाइकी त्रिपुरा मणिपुरी साहित्य परिषद मरूप पाउचे हौदोकलंबा त्रिपुरा की सकनाइरबा समाज सेवक सनख्या राजकुमार कमलजी की चही चुपन चथरपा बर्थ सेंटिनरी की थौरम ngarang लोइसिनख्रे मरूप पाउचे अमसुंग साहित्य परिषद अनिना सिंधुना आगरतला प्रेस क्लब दा पांगथोखिबा थौरम अदुदा सकनाइरबा पुंगयैबा अमदे वारी लिबा माइथम निर्मलदा राजकुमार कमलजीत सिंह मेमोरियल अचीवमेंट अवार्ड 2025 चही असिदगी अहानबा ओइना येनथोकपा होखि साहित्य अकादमी अवार्डी सरचान थियामना माइथोंग याम्बा त्रिपुरा की सनख्या राजकुमार कमलजीत कुंभ मिसक अमा मणिपुरी खुनाइना फंगबसी चाउथोकजनिंगाइनी हाइखि Indian Institute of Information Technology Manipur, Mailai Tiruvallur Tamil Sangam Amasung, Federation of International Tirukural Forum of Tiruvallur Chair, Tamil Nadu Open University, Chennai na Puna Sindhuna, Empowering Education Through Mother Tongue Thoram, Swami Vivekananda Auditorium,
IIIT Manipur City Campus Mantripukrida Pangthokre. Thoramaduda Manipur University Vice Chancellor Professor N. Lokendra, IIIT Senapati Director Professor Krishnan Bhaskar, Oja Singh Amadi Masak Nairaba Miyoi Kayaga Loinana, Mahiroi Kaya Susaryaki. Thoramadugi Manung Chana, Tongan Bahiram Singda Singtaningai, Oiba Tabak Tobagidamak, Tongan Ba Award Sing Lantoki Bagaloinana, Mamang the Pangtokiba quiz competition da Makok Matang Takraba Sing Buslu, Manamatum Sing Yentoki. Manipur University ki Vice Chancellor Professor N. Lokendrana, India ki Hana Leramba Education System Adudagi Hongdok Laga, Anauba NEP 2020 Chatnaba Haukiba Asina, Kanaba Kaya Pibangam Gani, Anauba Education System Asida Practical da Yumpam Oiba, Education Yauba Maramna, Mahiroi Sing the Kanaba Kaya Piba Hore, Pongdok Pagaloinana, Asiguma Torum Amasin Bagidamak Tagat Pasu Pongdoki. Great achievers of Manipur, particularly in the field of entrepreneurship, in the field of basic and applied sciences, in the field of physical sciences, and also the great achievers in the field of performing arts, in the field of culture, as well as in giving encouragement and incentivizing and giving aspirations to a great and good number of students from different schools and higher academic institutions of the state. Manipur da hukiba pungkun gamari gi manungda sample manga test tobada Imphal West gi mioi ama COVID-19 positive oiba thengnare ngasi mioi ama disaster tokiba ga loinana active case taruk leiri. Kanglai Yelho Chengak na Sinduna World Indigenous Peoples Day ngasi Jam University campus taleba Sanskrit Hall da pangthokre. Thauramadu da Kanglai Yelho Chengak ki President and Sanahal Ningthau Khongjam Thanil Amadi Salam Prabhavati na sarugyaki. Thauramadu da wangang ki basingna haikibada Manipur gi chingamadi tamda khundari ba ekoi khudimak nungsi chanana laiminaba amana amagi mateng pangnaduna punhingminasi haiki. Hoji pawgi marakthana timbre amatang lominasi. Matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Brake matung namukana taram nokchari makataba pauda Akoibagi phibamda nongmagi ahongba kaya leiraklibasi aikhoi mioibana mahusagi leijaramba khudingmakta tawhaidaba thabak kaya tawrubadagi thoalakhibani haina khudingmaksing asi aikhoi mioibaga kaidaunungda tana thanaba yadaba mari leinai haibasi schoolgi mahairoi singna matam chuppa ningsingnasi haina chief conservator of forest administration and planning Longjam Joykumar na haikre Wapamasi National Biodiversity Awardee S. Bankim Chandrana Environment Pirak Liba Chaitheng Kayagi Matangda Wangu Higher Secondary School gi Mahiroi Singna Environment Kaningbagi Pandamda Wangu Pechi Sonarel Pothas Sanglen da Pangthoki Thorum da Haikibani Thoramatu da Top Mawong da Mahiroi Singda Thaibong Pijaduna Maru Ado Wangu Pachi Leihau Pambi Leiriba Jingi Akoibeta Thabagi Thawong Chathaki State asi apunba budget ki sanphamdagi chada tara hena education department ta thadarabasu masidagi phangliba kanabadi peningai oidre haina education S ki secretary and Pravina Council of Higher Secondary Education Manipurna Sinduna hiang thangda leba kamakya Pampton College da pangthokiba numit humni chathagadaba technique of paper setting and evaluation ki workshop hodopagi thorum da haikre Tongan ba subject taraga mapan gi oja chamapan yangkai na saruk yaduna pangthokpa workshop hodokpa aduda Kosem gi chairman T Ojit secretary KH Asin Kumar amade controller of examination Ojoy Saruk yake Thoramaduda and Pravina Makatana
Kunai ama ahongba purakpada education na lawriba thaudang ase lengak asina khangduna education da ahenba miteng thamli department asida leiriba staff oja sing amade miyam punna hotna minabagi matam oire haiki among the party the right to education for the play RT how the journey it was very much emphasized on joyful learning assessment process of the NEP lakhans the more structured of assessment to realize you see learning outcomes see until at least we do it properly at different stages the learning outcomes say koi khazana khangba ngamde high level see NEP ke like Lampel Police Station की मनुंग चंबा सगोलबन तेरा यंखोम लेरक्ता लेबा हानगी मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर हिजम तोम्बी की युंगी थोंगालदा सखंगदबा सिंगने हैंड ग्रेनेड अमा थमलमले हाइरी पुलिस ना असोयंगाम यावदना लोकथोखरे कनाना बोम अदु थमलमबनो हाइबा चपचाना खंगबा ngamdri Mayang Impal Daleba Kuman Mahe Kolda Numinini Chatarpa Annual School Exhibition ZEO John 1 Y Hemchandra Kuman Mahe Kolgi Principal Naure Manglemjau Amadi Directorate of Education Ge Bigyan Mandir Officer Oinam Munindrona Saruk Yaduna Loishin Kre Atal Tinkering Lab LTL Gi Mateng na Mahiroi Singda Bigyan Gi Wakalon Hangat Lamba Ase Pungning Tawat Ningaini Pongdok Naki Ibudau Marjing Performing Arts Center Tangkam Maning Laikai Gi Nauna Puthokadaba Kaidong Pal Gi Yaipa Thongni Thoram Ka Loinana International Icon Theatre Award Puthem Sarda Okpagi Thoram Tangkam Awang Laikai Dalaiba Kalika Lairembi da Pangthokre Tongan Tongan ba Masak Naiba Myoi Kayana Saruk Yakiba Thoram Aduda Nipugatare Suba Kha Manipur Drama Festival 2024 Ibudau Marjing Performing Arts Center Ki play Nungsibagi Damakta Ahum Suba Best Script Writer Panglakraba Ajit Kumar Laisram Amade Artist Singbusu Ikai Kumna Putke Buddha Chingthamna Theatre Gi Lamda Arang Batawan Michakum Tom Thin Ngalamba Lamdam Asigi Saknairaba Theatre Personality Singna Laikidaba Asina Ekoigi Theatre na Hena Hotnatuna Malemda Modern Theatre Gi Masak Takpagi Tangai Fadaba Leire Phongdoki Ngasi Raksa Bandhan Gamari Lenana Prajapita Brahma Kumari Aishwarya Biswa Vidyalaya Manipur Branch ki Raj Yogini in charge BK Nilima gi miteng makada Manipur gi tongan tongan mafam singda Rakhi Punduna Yaipa Mangol pipa gi sharuk ama oina ISTV network ki staff singda su Rakhi Punduna miyam gi damak tabak tawriba singbu Ishor na thaujan binaba Yaipa Mangol peke Numit asiga mari lainana laibak miyam amade miyam gi seba tawriba singbu su nungsinaba ki lipun punba oiresanu haina Brahma Kumari Memita na miyam da Yaipa Mangol peke Pung puding magpu isor mahag na kanbiba taybung mapu mahag na kanbiba o oizarasanu aduga mipung puding magpu nungsisana na akoy asing ba afaba nungaibado oizarasanu abalsejarasanu awaba wakalon thadokjarasanu haidana akoy jaga jaga dab samaj ki seba tawjariba mayam puding magtasu akoy isor mahag na miyam ki seba tawbasi nungsiba piba nungaiba piba sugumba je pamjabadina miyam ki seba tawriba singdusu adagidi praja mayam sisu loina bo punbiragadi Nungsisana ba purakani habigi khudamda khoina nungsibagi mari lune ba khoina puriba nungsiba sandokpa laksabani asigi raksa bandhan gi nungsiba Hindu dharma chatpa singi chahi khudingi Radha Krishna ani gi mafamda tongan tongan ba dharma gi oiba thoram uttuna pangthokpa julon gi thoram haukiba August 5 dagi khuyathong da leiba purai lapam madopta pangthokkiba Ado ngasi loishin bagi thoram pangthokre thoram aduda Radha Krishna ani gi mafamda tongan tongan ba dharma gi oiba thoram sing utpaga loinana hai lai maira athum hauna chingba katuna ishor gi mafamda yaipa thaujal nijake thorom gi manung chana nupi pala singna julon gi isai saktuna Radha Krishna gi thogal tawki Diam College of Arts ki nauna changlakpa NSS volunteers singi induction cum orientation program ama college asiki auditorium da pangthokre thoramadu da college asiki NSS unit 1 gi program officer Dr. O Momotona Mairoi singna mahi tamba khaknatana apaba mairoi ama oina pokhona batangai fade mahi tamba loiraba matungda makoina Pamjana chatpa lambi aduda NSS volunteer oiringai da phanglakpa loksingna kanaba kaya pigani haiki
Council of Architecture da register tauraba Manipur da leba architects singna semba register organization ama oiriba Manipur Architects Forum oiba chahigi akhanaba mifam ama forum asigi president Git Kumar Nepramna mifam mapu oiduna ngasi GM Hall da pangthokre thorum aduda forum asigi lisingani kunga manga kunga taruki thaupuga da basing sukhanke amade nauna forum asida yauraklaba anauba register office na sakhanglaba architect ni phutaruk amade architecture gi all India competition da mana phanglakraba mioi ahumbusu khudol pot piduna taramna okay Kaching District Bar Association na Kaching District ki school singda legal awareness program chatharapagi saruk ama oinangasi Kaching Khunau High School Kaching Khunau Makal High School amade Jeksa Pat High School Kaching Khunau da ngasi nomagi oiba legal awareness pangthokre awareness program asida Protection of Children from Sexual Offences Act lisingani taraganitoy and Prohibition of Child Marriage Act lisingani tarki maramda Kaching District Bar Association ki executive members sina wangangke program asi Deputy Commissioner Kaching Rohit Anand gi meeting makhada ZEO Kaching ga khusamna tuna Kaching District Bar Association Kaching na thorum asi shinbani hairi Lining Thau Sanamai Temple Board ki makhada tha ahum chupna chathagadaba Meitei Pung Isai amade Jagoi gi certificate course haudok pathoram haying khongbal da leiba board asigi leikol da pangthokre thoram adu da Manipur University of Culture gi Vice Chancellor Professor Paunam Gunindro Lining Thau Sanamai Temple Board ki Vice Chancellor Vidyapati Senjam Lining Thau Sanamai Temple Board ki senior board member Kaisam Ibom Cham Meitei na chingbana saruk yake Thauronggi sarukama oina lamdamasigi ahal oirabi saisakpi singda certificate piduna ikai khumna utke amade relief camp talaiba angang singna pung isai miamda khudol tamke Thaurongga mari lainana LSTB gi member secretary Maisnam Sibda Taluangna aikoi gi inat lining yokhatnaba changsilakpa matamda phije chakchet chatnabi nat ngakli haiba khakna yaraktaba matam ama oirakle aikoina hairiba pandam adu phangnaba khonabada academic ki oiba thabak thoram kaya pangthokpagi tangai fadaba lakle haike Karigumba Sanamai Study Center sina full fledged on a theory class when MU sina horkum matamda field assessment of practical sam pumsi OBU haibaduni kuina loinana aikogi huji academic exercise mayam si torkum matamda kharale redi Sanamai license mayam gi awana gi akogi kai haitare madido thoni bam nataba kana karigumba akogi kanano lukkat pam nataba akogi chumnagi akogi kai haitare Sanamai Study Center gi nainapam khangpham adu matam pham mama oirangna bagi institution ma oirangna bagi manglan da koina sangsil libase mayam punamangna sogot piu BJP hangang mandal da sinduna Dr. B.R. Ambedkar National Saman Parak 25 ki National Award phanglaba ngangbam inaucha taramna okre koirenge de leba BJP ki mandal office ta pangthokpa thoram aduda National Award de ngangbam inaucha da mandal gi maikei da gi lengyan phi memento amadi atai khudol pot sing piduna ikai khumna botki Thasigi mangada New Delhi Lalit Kala Academy Rabindra Bhavan da pangthokiba humpugamari suba National Exhibition of Art saruk yaduna Medium Wutta Made Me Change haiba title da Lalit Kala Academy Award phanglaklaba Kaching Ningthau Laikai dagi Bukrambam Prem Chandrabo All Kaching Clubs Coordinating Committee na taramna oppagi thoram ama Central Public Hall Kaching da ngasi pangthokre thoram adu da Kaching gi Deputy Commissioner Rohit Anand na State asigi manungda Kaching gi miyam ase lairik laisu da mangjil thaba khak natana sana khonaba art yauna tongan ba hiram kaya da saknairaba mioi kaya leiba lamdam amane Laikai da lairiba haitoi singthoiraba mioi sing khandoktuna pangba yaba mateng pangna khotnagani haiki Kangyen water gi matangda awareness pibagi thoram ama Nagamapal da leiba Food Bila da pangthokre Japan na saba machindagi sungba mahusagi isinga manadaba ising asigi matangda Guwahati dagi lakpa expert Udaya Sankarna ising asigi matangda miyamda awareness pibaga loinana mahakna haikibada Kangyen water asi tongan ba makal ki laina singak thok pangamba ising amane ising asida molecular hydrogen gi saruk wangna yaubana antioxidant gi changsu wangna yaure Masina aikoi gi hakchang gi immune system kankhat hanbada achauba mateng oiri haiki
यूनिवर्सल फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन UFO ना चाही लिसांग सिटना चथदुना लाकपा होली फिश प्रोग्राम की मनुंग चना मोइदांग पोक्ता लेबा लाइनिंग थौ कोरो हनबा खुरमबगी थौरम ngasi पांगथोखरे थौरम अदुदा मणिपुर की अनकपा अमदि अरापदा लेरिबा UFO की मेंबर कयाना सरग्याखे अमरोमदा UFO होली फिश प्रोग्राम की मनुंग चना लाइनिंग थौ कोरो हनबा खुरमबगी थौरम ngasi फार वेस्ट हेडक्वार्टर नंबर 06 सलाम खुन लंका अमदि होजाई की मनुंग चना लेबा होजाई नातुन बाजार की दंगोरी बाबा की खुबमदसु पांगथोखी हौजी सानबगी पाव अखोगी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बॉय निथौजमदगी लौबिसे सामगा कुंथ्रा मरी सुबा इंडियन ऑयल दुरान कप की नेरोका FC संगफंगी अरोइब लीग मैच ओइना हयेंग कुमलपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मेन स्टेडियम दा रियल काश्मीरिगा सानरगने मणिपुर लेंगा की मटिंग लोइना इंडियन आर्म फोर्सेस न सिंधुना ममंग थागी जुलाई तांग कुंथ्रादगी कुमलपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मेन स्टेडियम दा इम्फाल चैप्टर की टीम मरी ट्राउ FC क्वाकैथेल नेरोका FC संगफम रियल काश्मीर मदी इंडियन नेवी फुटबॉल टीम न सरुक यादुना चथरिबा इंडियन ऑयल दुरान कप की हयेंग मणिपुर की नेरोका FC संगफम मदी रियल काश्मीर का सानगदोरिबा मैच असी माई पांगनाबा सेम साबा लोइरे हाइना नेरोका FC संगफम की हेड कोच ज्ञान मयोना नेटवर्क असिगा अखनन उनबदा फोंदरोली हयेंग सानगदोरिबा मैच असी माइथिबा यादबा यामना लुबा मैच ओइगनी ममांगी मैच अनि ड्रॉ चटखरबसु हयेंग मैच असी माई पाक्तुना पॉइंट अहुम फंगनबा होनगनी मैच येंगबा लाकदोरिबा अयेंगबा बाबुक सिंगनसु Sanari Singbu support to view Hairi. Hayeng last league match against Real Kashmir FC. Jayam important match ne hayeng jayam and it's last match of the league adugi yam tough suwe but hayeng se draw cha pe ade koi last two match koi draw cha laga point ani da lairi adubu last match se koi thoi da ba ade athoi ba team duna next round the quarter final ka gani adu dimakta koi fasana planning tawri kan na sem sari and we have to koi all out cha ta ba ade hayeng se goal phang da ba ade 3 point phang da ba ade adugi mindset na koi hayeng ground changani player मैम सु प्रिपेयर होरे अदम अखोई बेस्ट तो पीरगा हयेंग से 3 पॉइंट लौरगा कोई नेक्स्ट क्वार्टर फाइनल काबगी आशा दो लै अखोई लास्ट मैच ता रेड कार्ड अमा चादोना जेलेक्स अखोई मेन प्लेयर अमा आउट होइग्रे अतोपदी अखोई थोदोकना इंजरी लेते सो ऑल फिट टीम होय अकॉर्डिंग टू मैच एवरी टीम के अगेंस्ट अखोई से दे हैव देयर ओन प्लेइंग स्टाइल ले तोंगान तोंगान ना दुगी नेक्स्ट मैच अखोई मोई मैच अखोई नि एंड सेकंड मैच मोई तराव को मोई सनाबा कांदा कोइना उए हाउ दे प्ले सो अखोई मोई स्टाइल सो कोई खंगे सो अकॉर्डिंगली अखोई प्रिपरेशन अखोई तौरे स्क्वाड पदी अखोई इंजरी क्रिस लेते फुल स्क्वाड ने सो 100% अखोई की बेस्ट तो अखोई पीनी कुमल लापाक स्टेडियम द सनाब से अखोई को मणिपुर की फैंस प्रया मयामना अखोई बु ह्यूज सपोर्ट पीबसे असि उबुद अखोई आम हरावे पेले अदुइदमक्ता हयंग लीग के अरोइबा मैच सु लाकपिरगा अखोई फुल सपोर्ट तौबियो एंड रिक्वेस्ट तौजरी अमसुंग अखोई गेम दो 2 मैच ता अखोई यस विन बुदी फंगद्रे ड्रॉ अनि बुदी चखरे अदुबो सि लास्ट मैच दे अखोई विन फंगदबा यादमनिना अखोई बेस्ट तो पीनी एंड सोइदना अखोई फैंस काइबो अखोई कितंग पेनहनगनी अखोई फसना गेम से नुंगाहनगनी अखोई थाजे अदुमक्ता मयाम लाकपियो सपोर्ट तौबे नोइ सपोर्ट से अखोइदमक्ता याम चारो पांगन मन्ने हैना थमजागे थैंक यू अमरोमदा नेरोका FC संगफंगी टीम कैप्टन अंगोम किनेसना हयेंग रेल काश्मीर का सानगदोरिबा मैच असी माई पांगनबा सेम साबा लोइरे मैच असी माई पांगनबा कन सानगनी हाइना नेटवर्क असीगा अखननु उनबदा फोंदोरोले आई मिंग अंगों किनेस कवी आई नेरोका की हना कैप्टन ओइना पाइजाबनी दुरान कप सिदा मैच अनि जखोई ड्रॉ बुति चखरेबा अदो जखोई हयेंग लाकदोरिबा हयेंग गी मैच ता खोई चांस अमदि लेरी खोई हयेंग सानगदोबा रेल काश्मीर का खोई का सानदोबुजे सिगे खोई प्रिपरेशन दि लोइजरे हंजि लोइरे अदो मोइगी आया मैच अनि जखोई दम लोइनमक येंगेबा अदो मोइगी वीक पॉइंट मोइगी हैबदि गुड पॉइंट खोई लोइना दम खांगले अदो खोई मोइगी दु येंग खोई दम प्रिपरेशन आया लोइरे मणिपुर बाबु मया खोई पुलप सपोर्ट तोबियो अदा खोई जो माइ पाकना बकन होना जगे सिंगजमई कांकुट टीम ए ना याइस्कुन कांकुट पुमाइति पपीदुना अहानबा इथोई मेमोरियल नुपी कोट कांग टूर्नामेंट की सेमीफाइनल संग्रे मणिपुर कांग एसोसिएशन की मेंग मखादा सिंगजमई कांकुट सिंदुना ममांग था की तांग कुलुमदोइदगी कांकुट तरानिथोइन ग्रुमरी थोंगना खाइदुना सिंगजमई कांगचंग चथरिबा अहानबा इथोई मेमोरियल नुपी कोट कांग टूर्नामेंट की ngasi sanakhiba ahum suba quarter final match da singjamai kankut team A na yaischool kankut pu panjal taramathoi tara da maiti piduna semi final sangkhibane ahan bahap da singjamai kankut team A na panjal manga amadi ani suba da panjal taru kapkhi yaischool kankut na ahan bahap da panjal mari amadi ani suba da panjal taru kapkhi
hayeng kangcheng asida mari suba aroiba quarter final match oina Nambol Kangkhut amadi Gopal Deva Kangkhut High School ga sanagani. Taramanga Suba Hockey India Junior Women's National Championship ki A Division ki qualify oraglaba Manipuri nupi masa sanoremadi official sing ngasi Imphal gi Bir Tikendasit International Airport thorakpada Manipur Hockey gi thaububu sing amadi sanarui singi imung manungna harauk temna oktuna pungning thawatkhre. Hockey India gi meng makhada tha sigi tang amadagi taranithoi phauba Andhra Pradesh ki Kakina Nandada state tarana grupani thongna khadutuna pangthokiba Taramanga Suba Hockey India Junior Women's National Championship ki B Division ki aroiba match ta Manipur Hockey na Hockey Uttarakhand bu panjal ahum amada maithibu piduna A Division ki qualify oikibane. All Manipur Football Association ki makhada leiba District Association singna section na ngakadabu wafam sing All Manipur Football Association ki General Secretary Al Joti Moiroina District Association singi pungning singsilagli District singna league natraga tournament tawbada numit kunni gi mamoina na All Manipur Football Association de ki ayawa logadabane numit tarani gi mamangda pangthokadoriba competition singi registration process CRS CMS loisin gadabane top team league ki oina CMS tawgadabane league haukraba matungda player hapsin ba yaroi Super Division gi oina team nipan dagi hena thamba yaroi amadi taruk tagi taba yaroi haiba wafam sing paladuna All Manipur Football Association gi sana kalon sing ngangna sakadabani hairi. All Manipur Football Association na 2025-26 ke calendar phongraba matungda district singna tournament tawbada janakadawa kaglon khara haibadi tournament district na tamu tamda amphada 20 days ge ahata contract rule na chingba submit tawraga permission logadaba lona loina top division che khoyojik CMS tawgadawa district singe executive council na kopna khana matungda top division se CMS tawse haina lepe aduna CMS tawda referee assessor yaudaba yadabnina ekoi referee assessor gi course ama taitrama thoi train thoi tarom toida tawgani top division singse CMS tawdaba orboidi winner cup yahondaba haina su lepchare aluga tournament khudibak top division khangde first khangde second khangde third khangde tawbada player shares number laitaba amta yawba yaroi tournament tawdringai gi numit tarani gi mamangda CMS shares sangdu loinba complete tawgadabuni kariguba shares tawdaba player di any tournament division atida yawba yaroi haina executive council na lepaga Manipur province ge philip ni Premier League September ge first week second week tegi haugani Manipur State League show second week third week adai dagi haugani handikidi ekoi ground amada tawroi ground ani ahumda tawnaba executive council la so yam kana khanari handakti matam chana calendar gakna chanaba district sing da so ekoi tawjagrai fada thamiba standing order sing sei thamaba orbodi tournament tawda so yamna smoothly chathagani marakta chai janging lan naiba so thoi haina koi ge executive council khanara matungda sege koi ge order ase thokjabani. Manipur Basketball Association gi meng makhada tha sigi tang ahum dagi junior boys and girls ki team taranithoi sub junior boys and girls ki team Nepal punna team kunna saruk yaduna Brahmapur Nahabam basketball court sathariba kuntra Nepal suba sub junior amadi taramanga suba state junior boys and girls basketball championship ki ngasi sanakhiba junior women's ki match da Eastern Sporting Ren Wangkhaina YOSC Khoraibu point nipu mari kuni thoida maitiba pikre sub junior girls ki sanakhiba match da su Eastern Sporting Ren Wangkhaina LMYBA Lalambungbu point kunmanga tarukta maitiba pikhe sub junior boys ki sanakhiba match na youth club Uripongna LMYBA Lalambungbu point marfu taruni phuma palda maitiba pikhe. All age group trampoline and tumbling da Manipur ki gymnast ani A Korongwanbi Devi amadi Lanchenbi Rajkumari final round changkhre Gymnastic Federation of India ki meng makhada tha sigi tang Nepal dagi Uttarakhand gi Dehradun da chathariba All age group trampoline and tumbling gymnastic national championship ki senior women's trampoline da gymnast tarana saruk yakhibada Manipur ki gymnast Matiohailu Babina Pamena punna score 38 ka point taruk ani sino lauduna manga suba position taduna final round changkhibane amaromda gymnast tarana saruk yaduna pangthokiba mini women's ki age group trampoline da saruk yaribi Manipur ki gymnast A Konongwanbi na score humpu point ahum ama sino lauduna final round gi qualify oire.
Third boy. Houses Sanabagi Makataba Pauda, Tasi Tang Anidagi Mari Pauba, Leha Ladaki NDS, Grounda Indoor Stadium, the Pangtokiba, Mapal Suba Pancake Shilet Federation Cup Listing and Kungamanga Kungatarta, Gold Medal Amadi Bronze Medal Loroklaba Sanaru Singh Ngasi, Impal International Airport Tunglabada, Pancake Shilet Association of Manipur Amadi Imung Manuna Harautiam Okre. Ngasi Impal International Airport Tunglakiba Manipur Timgi Coach, Pancake Shilet Association of Manipuri Secretary Su Oidiba Laishram Ranjitna Handaki Mapan Suba Pancake Shilet Federation Cup Listing and Kungamanga Kungatarukta Manipurgi Oina Sanaroi Taragataruna Sarugyaki Bada Gold Medal Taruk Amade Bronze Medal Nipan Laurakibane Handaki Ashida Hiena Nungairiba Amade Gold Medal Laurakraba Sanaroi Tarukte International Championship Ahum Asian Championship, Youth Games, Amade Youth Olympic Games ta saruk yanabagi qualify oire. Hairiba Pancake Shilet Masana asi Manipuri Sanaroi Singsu Yamna Chanaba Masana ma oi Masida Lengaki Maiketiki Ehenba Mityang Changbirabadi Championship Kayada Chauna Mai Pakpa Purukpangam Haiki. Arambai Tengol Unit 39 na Sinduna Mayang Impal Contract Laiba Kuman Mini Stadium da Numinini Chatagadaba All Manipur Open Mukta Tournament Mukna Tournament Lisingani Kungamanga Hodokre Tournament Asida Keji Humpugamanga gi Makada Sanaroi Yankai Gamapan Amasung Keji Humpugamanga gi Matakta Sanaroi Kuntraga Marina Category Ani Tokna Manipurgi Tonganba Mapamdagi Lakpa Sanaroi Marbudan Toina Sarugyaki. Haudopagi Thoramda Mayang Impal Assembly Constituency ki ex MLA Dr. Kumujam Ratan Kumar, CMP Chief Advisor Koingamba Kuman, Arambai Tengolgi Second In Charge Army Chief Samananda Maite Amasung Unit Chingi Commander Singsu Sarugyaki. Dr. K.H. Ratan Kumarna Malem the Chaukatpa Mating Labor Lebak Ama Oiriba Singh Masagi Inat Kangjaba Amadi Mayek Yokatpa Purup Aduna Oi Malem gi Haugalakliba Globalization gi Sapu Asida Masagi Oiba Chanabi Asibo Manghandana Chaukatnaba Under 50 Junior Boys da Haishnam Nelin Under 55 kg Junior Boys da Thangjam Lanchenba Under 60 kg Junior Boys da Yunam Chinglemba Maite Under 75 kg Above 18 years da Chongtham Ashni Kumar Under 25 sub-junior girls ta Laishram Tilotama, below 60 kg junior girls ta Ningombam Martinani, 75 kg below pro boxing, 85 kg below MMA, 70 kg below grappling amasung 70 kg below Sanaroi Singna Atuba Matamda mobile number 9774176 the contact Tobiraga pro fight facility lower bayagani Heidi. Hozilo Slakpada Maroeba Pau Amuka na Pijari. Manipur Lenga ki Home Commissioner na Makalamatagi Lambi Sembage Ayaba Pibalaiti High Krabasu Donor Ministry ki Maiketagi Cookies Singi Lifeline Oiba Lambi Siamna na ba Manipur Chief Secretary da Kangalakpagi Jerol Ama social media da viral oirakre. PMJAY ki Makada Private Hospital Singalayang Kibaki Lupa Crore Maripurom Lengak na Pitok Tre Haire. Modi Lengataki Democracy Kanaba Congress na Lepta na Honakikani Hana MPCC ki President K. Mega Chandra na Haikre. World Indigenous Day 2025 ki Thoram Yellow Purukayana Sarugyado na Pangtokre. Amadi Tongan Balo Masemba na Traga Hana Leraba ST list Chalaga Maitay Ngaho Drabadi Kongul Mutkargani Hana MU ki Department of Law Head Dr. Yunam Premananda na Haikre. Nasigaw na di ISTV na pijabapao matang sa lujare. May tabi bising bom ka na.